Uria ukuruira giti kia ungavana kaunti ya Meru Mithika Linturi augite kumania na riboti ya mutari mathabu ja thirikari gutenkanja Meru ititite bwega. Linturi augite thina iji yonthe yizanite na utongeria bwa Kawira Mwangaza ta ngavana wa Meru, akiinyiria akagarura utongeria bubu atonya utongeriene. Tuguranda uire that ngavana wetu muntu wayitwe ni mutwe antu kabathwanirie kanda hau yari umusa ka mucetho, lakini barabonde ngwenda kwa invite report ile raritirwe ni control of budget, na control of budget report ni one of the oversight tools irenya Senate kana any oversight authority itumahira kweria ucheki performance ya ngavana nayo. So control of budget report, the audit report from the Auditor General is so key ke kweria kumenya performance ya ngavana honde. So ukiakwailia audit control of budget report ya Meru ya mwaka November this year irio kamenya muntu no mutwe yuthuki no wanthu worantura ubwira na nontu pwa kwithira utiumba kwithira wi ngavana ukwelewa transform county na economy county utekuhelewa the basic principle ya circulation ya mbesa in a community kendasi umbo trickle down withira utewe na pending bills cia 1.21 billion kwetho tirite suppliers batulia baturatasi ba miako whatever type na county ya Meru wene handu ya bilioni 1 na milioni mahana ile ni kuonania incompetence ya oro muno nonto bakwethira nya urambezi uciomba kwethira cietumirwa kuruta ngui ingi no tetheria antu ci circulate uticio. So ngwenda kuromba antu ba Meru na ndibwire eu ni indicate kuonania governor aina serious problem kwatwika pero in this era where antu mishara no basainithia maratasi na kwena system ya kuriha ekwa identify aritingwe probability kwetha kwena very many ghost workers it is at its highest na kuria nyantu batikwethia ta batikurita temetheko kuwa ni report yekuwa ukihotweka mbezi si haete unspent ki report yo ne unapwiri kuringana na report ye kurifund mbeza 839 million itathithia na ite kuhoneka, then you must be a criminal na nao woko belong kwithira winchera nara inobwiri kwithira ogori. So antu betu itwe serious no ndombia ira ikwetumika na ikuya county ni ibwiri kwithira sija maendeleo irida for unintended use ite utethia kana Kameru na sauti ya muntu ronde tha akiwa uwaikana Kameru aingilite uingilite kana Kameru se bambe siri kwetha kategoritirongwi kasi gutiko me government ina responsibility ya kuofa social services itenda mbesa simbankine no kana kwa mbesa watumira it means there is no service delivery uteyo yeyani na ile yani ite inyachwa marandu utirite. So the nera to kuona na yenya boiba mabateri bakiwa hau kuna thina mbesa one of the major causes ya problem yetu cia mbesa ndesa county ni ngavana uratu nonto yaringe nchokere na nkerwe ngui atumba kumba kou antu betu katuthwania na burombe sana nondo county assembly yetu nitite ngui imbega ila mwenga senate ne confirmire ati she was not fit to hold office neo ira confirm yo ira mwenga. So na tuirite komenti no ikoti ni ana mbinambi ikieni maromba mbere ya Friday murungu na ngwete ke tukuromba mnorware akarura njera muntu ane twethingia ate cover on interim basis ya transition ya miaka 3 bas tukumeke wanjene tuchwe ngavana sawa uroko omba kurani affairs cia Meru nikenda wantu wetu ba Meru bomba kuona maendeleo.